Martial arts psychosis is back. This is an audio interview. If you can fight, then you're with us. Behold, the Street Fighter music intro is coming. Martial arts psychosis. Home of the brave. Land of the proud. And shitload of unicorns. Dobro večer poštovani slušateljima i dobrodošli u audio intervju. Ovo nije podcast, nego audio intervju i s nama je večeras Luka Jelčić. Bok Luka. Bok. Evo, nisam zaslužio podcast. Nije to. Uzeri da bi audio. Da, 15 do 12 je i četvrtak. I evo, ti si se vratio iz Rusije. Da. I podijeli neke prve dojmove nakon meča sa svih 150 ljudi koji će slušati ovaj intervju. Sa svih 1,5%. Pa meni je bilo super. Meni je fakat bilo super. Ekipa nas je tretirala tamo ko kraljeve. Ljudi, narod, stvarno su i obrazovani, borilački. I kulturni su, ne znam, onak svi ti pristupaju s poštovanjem nekim, znaš, sportsmen, bojic, svi trče za tobom, slikaju se, ne znam, ja sam fakat oduševljen, meni je ovo bilo jedno predobro iskustvo, fakat. Koliko si sve ukupno bio tamo dana? Bili smo u Moskvi jedan dan, tamo smo ju trenirali u Lion, sports klub Lion. Brutalna dvorana, nevjerojatno. I si fotko? Da, naravno. I znam da boks vodi prvak, bivši, prvak SSSR-a. Neki stari lik, znači vidiš da je teška enciklopedija, da zna sve u boksu. Uglavnom postava im je brutalna, to je u nekom Vegas shopping centru, ogroman shopping centar na, ne znam, 4 kata, ako sam dobro skužio, prevelik. Ja sam valjda vidio samo 1/3, a fakat sam hodao, fakat sam odradio si kardio. Onak zahidriran, usran, cijeli ružan, ljudi bulje u tebe, ko debil čeka. Ali bilo je super, tamo smo bili jedan dan, onda smo došli sljedeći dan oko 3 u Grozni. Tamo smo otišli na to neko snimanje za uvod u meč, kad se vrti po ekranima. I taj intervju odradio i taj uvod i to su onak 3 čuke, bio sam popizdio pa sam počeo žicu da idem skidati kilo, jer sam već bio nervozan jer mi je retardirani mesar valjda ili kogod je uzgajao tu piletinu, a ja mislim da to mesari rade, uglavnom bi bilo mi slana piletina, kužiš. Shit, da, ti skidaš na dehidraciju. Da, a kat mi je bio presavršen, krenuo sa 79 kg, znači, i ovak i onak je bio savršen, bez obzira na to, znači, pričao sam, smio se, predobro mi je bilo. Znači, sa 79 kg si skidao na 70? Da, u 4 dana. Ponedjeljak, utorak, srijeda i onda četvrtak, do Kada? 2, da. Nisam imao kadu pa sam išao u saunu. Ali bez obzira na to, imao sam fakat sjebano iskustvo u toj Ljubljani, to sam mislio da ću umrit u sauni jer sam krivo radio stvari, radio sam buildersku šemu, debuildersku šemu. Kaj? Definitivno debuildersku, uđeš u saunu, onda ideš kao pod hladan tuš. Dobro. I onda opet, znači vruće, jako hladno, znači i taj tuš ti paše i kad si psihički toliko u kurcu, čak ti paše ta ideja. Ali onda jebote onak, ljudi padaju nesvijest tako, kužiš, ljudi koji nisu dehidrirani, ne. I kužiš, sad tak dehidriran, sjeban kad to radiš, fakat. Ti bi se u principu trebao polako hladiti, tako? Da, i sad sam radio šemu da uđem podijelit ću tajnu, ali onak na seljaka neću reći svaki detalj. Dobro. Jebite se. Znači, uđeš u saunu, neko vrijeme si unutra i onda ideš van. Znači, vrijeme unutra je, ajmo reći, jako kratko, a vrijeme vani je onako kod 20 minuta, pol sata, ovisi kako hoćeš, cijeli si zabundan vani, unutra si normalan. Koristim taj Sweet Sweat, kaj je bomba. To sam čuo da je zakon. Da, to je i Albolen. Albolen sam koristio, ali Sweet Sweat mi je fakat
ne mre se usporediti. Znači, u principu rade istu stvar? Pa, da, album je izmišljen koliko sam shvatio za skidanje šminka, onda otvara pore, ne, pa ekipa to maže na sebe. To su Hrvaći počeli u Americi. Sad, neki ljudi kažu da im je to i dalje bolje, ja ne znam zakaj, jer Sweet Sweat je baš napravljen kužiš za to, ne? Da. I Sweet Sweat, bolesno, znači i onak, počneš se znojiti u sauni za doslovce minutu. Već imaš ono graške po sebi, ne? Izdehidriran, hoću reći. Da. To ono faka dobro. Baš izvuči iz tebe. I onda sam ti bio, da se vratimo na ovo, kaj si me pitao, i onda sam ti bio, vratili smo se u hotel, pustili sam se, onda sam direkt išao u saunu i bio sam jedno 3 čuke posla sam odradio. I onda sam išao spavat, ostao mi još kila i pol, tako nešto, skinuo sam, ušao sam sa 74,7 i onda mi je ostao još, ja mislim, kila i 4,5, tak nešto, za ujutro sam to stavio. Ja sam ti se onako nesvijestio, 3 sata sam spavio, sam se probudio. I ko šišmiš jebeni sam hodao ono po apartmanu cijelu noć. Nećeš spavati, evo, dehidriran. Da, ali sam šadirao ispred ogledala, bilo mi je dosadno. Čemu si energija, mislim, jebeno, da. Da, baš sam se super osjećao. Ako postoji Lucky Cut, a mislim da ne stoji, to je Easy Cut, onda je to bilo to, fakat je bilo super. Ali, da, i onda smo, to je bilo dan prije vage, ujutro sam skinuo, kilo je do kraja, sve super, vaga, borba, dan poslije borbe, smo bili do negdje 4 sata, i u 5 smo letili natrag za Moskvu, i onda smo tamo brijali po aerodromu, bili smo u Moskvi oko 7, i onda smo ti brijali po aerodromu vozili smo se prvo do aerodroma jednu čuku i pol, tako nešto grovno dugo. Imaju 3 aerodroma kako sam shvatio u Moskvi, od jednog do drugog se voziš 100 godina. I onda smo došli tamo i onda sam ovi demoni za žderanje su me obuzeli i onda sam žderao cijelo noć, sam se išao po restoranima, onda sam teško zaražim para. A bar si ih zaradio pa si imao kaj trošiti. Da, hranu i slatkiše. Da, fakat ne štede, Čečeni su nas istretirali. Mislim, to je predsjednik organizirao, to se zove Ahmat MMA, njegov pokojni otac, Ahmat Ramzanov, još vjerojatno ima 100 imena između. On je, njegov sin, Ramzan, je, i Ramzan, nije Ramazan, neki baš Ramzan, to su mi rekli, koji inače zovu Glava. Isto znači koji kod nas, Glava ga zove, znači piješ. Uglavnom, Vik je legenda, Vik si je do Bader Harija koji je već tamo mjesec dana i uči ga kickboks. Bio sa Medom, Fabricio Verdum, Frank Mir, Chris Weidman, bio ti je Mike Passanier, od njega sam fan žešći i stari, ja s njim sam baš pričao, Vik je prejak i prepristojan, predobar, baš je super. Čak i rekao da dođem na trening u Amsterdam, bio dio već, ja mislim da u Amsterdam, baš je super Vik. Bio je Buvajsar Sajtijev na eventu, on je trostruko olimpijsko zlato. Bolestan Hrvač. Po meni najbolji svih vremena u slobodnom stilu bar. I u biti to ti to, ne. A ova sjebana piletina, to sam htio reći da zadnji dan kuć nisam imao kaj zezati osim te piletine i jaja. A mesa retardirani valjda, znači kako dobivaju na gramaži, ne. Stoka napuni sa soli i sa vodom, ne, jer ako napuni s vodom počet će vjerojatno izlaziti van, ne. Da, sol zadrži. Tako je moja logika isto, ne. Znači, debil kužiš, jedem piletinu ujutro prvi puta i osjećam da se a nemam kaj znači. Nemaš kaj drugo, a moraš jesti. Moram, da. I onda sam ti popio shake i rekao, ajde neću jesti piletinu, ma kurac, znači, poslije treninga, kad me glad prošorala, rekao ga poješću i doći ću tamo i reći ću, evo, 20%, ne mogu. Sad, da ima još jedno dobar fora, to isto mogu reći. Znači, oni ti ne uzimaju pare kad foješ kilažu. Nego? Možeš fulat unutar 1 kile. Dobro. I ako fulaš više, diskvalificiraju te, nema meča. Znači, ne znam, 70,3 ti imaju. Kaj je manje od UFC-a. Znam da kod nas se može 70,7 u svim organizacijama kojima sam proputovao sa Truščekom, s Pokrajicom, 70,7 ako se ne varam je bilo i tako su mene do sad tretirali i ovaj put su isto.
Gordon Vatovuk, još jednom hvala, kaj je to dogovorio na kraju. Inače čovjek nam je sredio ili neće. I stvarno odradio jeben posao, svaka mu čast. Uglavnom, znači, možeš fullat unutar 1 kile. Okay. I ako fulaš unutar 1 kile, dobiješ žuti karton. Znači, ode prva runda. Vrlo vjerojatno. Onak ga strpaš u knockdown i onak provedeš cijelo vrijeme rundu gore, neriješena, znaš ono. Ali da, predobar. Znači, ne uzimaju ti pare, to sam bio prestran, mi fakat trebaju pare. Tako su i na ligi radili, čovječe. Da, pod zadnje. Čini mi se da je Radman, mislim ne da mi se čini, znam da je Radman full ovako. S Dukićem, jel tako? Da. To se sjećam, bio sam Dukić u kutu. I ništa, onda je rekao, bila je priča, ništa, ok stari, ako ga ne završiš, gubiš na bodove, ne? Da. Ili imaš, ne znam, tipa 9 bodova prednosti, ili tak je nešto. Da, trebaš ga valjda. Da, moraš sviđa mi se na ligi kad je bilo full mount bodovi, imali su onaj amaterski sistem bodovanja, ne? Da. High kick ti je 3 boda i te... Meni se to sviđa, da, transparentnije. Ja sam se dosta puta, nisam se sviđao, nek sam diskutirao sa sucima našim, da kak ti znaš kaj je čisti udarac? Kak znaš kad je ko uzdrm? Mislim, ja znam da ti ljudi nikad nisu bili uzdrmani, nije to nikako vrijeđanje, nego samo govorim, to su činjenice, ne? Slažem se. Mislim da opet i čovjek zasluži to da bude uzdrman, kako koji glupo zvuči, opet to je neko iskustvo koje platiš. Istina. Pa makar možda i stanicama i vrijedno iskustvo. I sad dođe neko i sudi onak, ne znam ko da sudi u Hrvatskoj da to bude fakat top. Mada imamo fakat solidne suce, ali ne bih nazvao nekim, ne znam kakvim urnebesno dobrim sucima. Klara je najbolji, po meni, ali mi bok uz bok s Kola Kušićem, to sam ti reći, meni isto Kola Kušić. Kola Kušić je 2 meča, frajer je fakat, čiste instrukcije, na vrijeme. I autoritet, čuješ ga u svakom trenutku, da. Uvijek je fakat. S njim je bilo, kad se radio kod delegat lige, isto mi s njim bilo super surađivati. Zato što on, čini mi se, bio jedini sudac. Dobro, i Cjelinić je to, nije toliko gledao mene, ali da Kola Kušić je svaki put, čitavo vrijeme imao pogled na meni. Percepcija mu je odnos sa vremenom i prostorom i sa svim. Prekida na vrijeme i fakat super lik. Ajmo se malo dotaknuti tvog meča. Kak mislim, i meni evo, ono što smo pričali danas kao fanu, je meni bio meč s tvoje strane, ono što si ti radio bi bilo super za gledat, ali naravno, složit ćeš se samo da je onak meč bio dosadnjikav, čovjek je nije za publiku bio najbolji jer je te čovjek naprosto držao dole, gdje si ga ti maksimalno zatvorio, kužiš. Da, pa do mene su došli organizatori, poslije rekli su mi da su fakat presretni sa mnom, jer sam radio koliko sam mogao i išao sam po finish, da su to je očito, mislim to mi je bila taktika, jer nisam mislio da ću dobiti sudačku odluku, kupuje tako razmišljati, jer su bile urnebesne scene na turniru, bilo je par scena, gdje klinac Davi od 19 godina Bjelorus, imam čak sliku s njim na Instagramu, mali mi je heroj totalni, ne gleda borbe, ništa, samo veli da se on voli tući i da je to, ne voli gleda druge kako se tuku, prejake mali. I uglavnom klinac od 19 godina Davi njihovog nekog majstora sporta u hrvanju i u boksu, stari moj, znači uvijek je prvak oblasti u najmanju ruku. I mali ga guti. I ovaj ti hropće, i padne u nesvijest i sudac u tom trenutku prekine. I ovaj ti onako bali po njemu, sekundu, dve digne se, i sudac ih digne i nastave borbu. Digne se jer se zbudio. Da. I digne ih i kao ajmo borba. I malo izgubi na decision, u biti malo je pobjedio borbu. Tako da nisam mislio da mogu pobjediti decision, ja kad sam išao tamo znao sam koliko je sati, ideš po finish, Hrvat ne buš mogu bolje od Lika, bez obzira kaj je moj soli kao kauter, ne. Tako da meni su organizatori rekli da su presreći sa mnom jer sam ganjao finish, ne, i svidio im se stil i to sam rekao prije borbe da ću ganjati finish i onda je i to im je još više drago bilo. Ali da s njim nisu zadovoljni i onda su pitali mene kaj misle, ja sam rekao da sam frajer je bio bolji, frajer me pobjedio pošteno, fakat, nemam tu kaj moram bolje hrvati, to je, mislim, kaj, istina, da. Trebam bolje hrvati, znaš, to je to, rekao sam im kaj mislim, rekao sam im kak je,
A ono, eto, pobjeđen sam fakat sve 15, da li se osjećam poraženo, pa da osjećam se Niki u kurcu i ne znam kaj dapače, fakat sve 5, naučio sam veliku lekciju, naučio sam fakat 100 rupa kaj trebam popraviti, barem kaj ih ja vidim. To je vrijedno čovječ. Da, pa to je poraz koliko god je kuja i koliko god ga mrzim, stvarno svi ga mi mrzimo. Da, naučiš pun kurac i jebi ga, ne osjećaš se pražen kad te neko ne prebije, da te prebije da, i sad ko zna kad bi pričao da me prebije, vjerojatno bi rekao, mislim kakav sam, rekao bi frajer me zgovni, i to je toliko, znaš kaj filozofira kad te prebije neko. Da, ti našminka, znaš kaj je. Prva runda bilo solidno i onda neke greške sam radio i taki pristup i sve. I druga runda leže na meni, treća runda... To sam se doimao frustrirano. Da, drugu sam se čak i derao na njega. I mi je sudac rekao 5 puta prestani pričati s njim, onda sam počeo derat, pa me digao, pa mi baš rekao da ne se derat. A mislim, je frustracija, ali je više daj, ajde frende, daj me prebije. Da, ako se došao bori, došli se boriti. Da, prebi me, ja težimo se tući, koji kurac, ne me samo držati, ako si me srušio, istuci me, ne znam, probaj me završi sve 5, možda i proba, ali on možda je mogao probati više, tak da jebi ga, kaj je to je. Do sad te nisam vidio, do sad te nisam vidio u MMA-u da radiš rubber guard, dosta si radi rubber guard. Pa da, ja sam rubber guard radio s 15 godina, znači prije 10 godina. Ja sam onako velik fan Shinya Okija i sve te ekipe. Ovih Japanaca ludih, oni su to radili prije 100 godina. Nino Schembrit je to radio prvi, od tih poznatih, ne. To je, Nino Elvis Schembrit je Brazilac koji ti nokautirao Sakurabo, to ti je bio šok u Japanu u Prideu. Ovih je Sakurabo ga je sprdo cijeli meč tukao, ovih ima 0 stojke, ovih je na Esidu, ja mislim, osvojio državno prvenstvo u Brazilu, u Jiu-Jitsu. Doslovce, znači... Zamisli čovječ. Da, ovih se voli drogirati, ovih je utko kurat, znači na Esidu, mislim da je Esid bio pitan. I on ti je u Stocktonu, naravno, heroj tamo. On je kod Cesar Gracie bio instruktor, kaj nije isto ničuno. Ovih je jeben igrač. I on ti radio taj rubber guard, mada je on više onak imao varijacije na omoplatu, više to mi je Karina, kad nisam radio u meču. Inače idem po tu omoplatu dosta, ovdje sam imao neku namjeru da napravim gogoplatu. Ne znam, cijeli meč sam imao neku bolesnu viziju ideju da onak hoću neki jeben finish, znaš, hoću neku gogoplatu, neko leteće kolje. Da, to sam skužio, high kick, skužio sam da si gledao to. Neki spinning back fist, neki, naš neki prednji up jab, onaj corkscrew jab. Nešto sam htio na neki flash, nemam pojma, debil. Ali poremećeno dijete. Ne bi rekao, znaš šta, mislim da si ti marketinški napravio za sebe jako dobru stvar tamo. A tamo da sigurno, ako su oduševljeni tobom, opet će te zvat. Ko te ne bi htio gledati? Da sam ja fan, mislim, jesam fan, ali znaš da sam ja neko tamo ko plaća ili ko gleda njihovu telku, neki kaj se njima isplati, ja bi kliknuo na nekoj anketi da bih htio gledati Luku Jelčića opet. Nemam pojma. Obećali su mi borbu i da su zadovoljni sa mnom i tako se to mislim sad, to sam mi rekao. Ja mislim da to i misle, inače ne vjerujem ljudima niš, ali nemam problem s tim, ali mislim da to nije problem. Naročito ne pravoslavcima. Ne, dobro, ovi su besmani, to tekbiri tamo. Čovječe, da, oni su najgori. Užas, kako mogu uopće. Nema, super, fakat su zakonsko, ko narod su me oduševili su me izlaziš iz kaveza, tribina plješće, ljudi te groje, poslije svi klinci uletavaju, onak 5 klinaca uletava, sad će slika se, Zakon. Ne znam, sutra na ručku, uvijek s punim ustima u restoranu, kad smo izlazili iz restorana izletava, Luka me zove me imenom, ja se okrećem, koji kurac u groznom te neko, čujem svoje ime, slika, selfie, nemam pojma, fakat su ljudi i puni su poštenja, ma ne znam, fakat, ja sam imao prvo života tamo. Bilo mi stvarno super. Nevjerojatno kako se negdje drugdje razvija
bar po ovom što ti kažeš, ono neka zdravija klima oko MMA. To mi je fakat lijepo za vidjeti. Stari, znaš koliko mi je ljudi došao i rekao ono, Anton Radman, Zdravko Dukić, Rusi stari, Rusi u Groznom. Marko Burušić, kako si još spomenuo, Stipe Pekovac, mislim da su njega spomenuo. Znači ono fakat prate scenu. Obrazovana publika. Da. Znači ono, Radmana su ih spomenuli puno puta, to im je svima bilo ono. Znaš ono Butenko, mislim kom nije bilo. Da. Butenko je faca ono. I Butenko, onak, ne znam, to znaš, sad Kabilu Nurmagomedov trenirao 2 mjeseca prije borbe s Radmanom. Da, ono, Butenko nije sjedio doma s babom trenirao, Butenko je trenirao s likom koji će biti UFC prvak 100% vjerojatno. Znaš ono, tako da ono, njima ti to svima bilo ono, wow, ono, koji kurac, uvijek full vagu 300 kila, ono, i dođe i povuče gard. Je povukao gard ili ovo sve? Ne sjećam se više, ali mislim da onak, dobro, za Radmana uopće nije čudno da povlači gard. Da, u biti još boljak je povukao gard, još je luđe, ne. Da, i uglavnom, ono, ekipa zna za hrvatske borce i fakat, ono, moram ti priznat da ono, da nas cijene, fakat nas cijene. Pa to mi je fakat drago za čut. Jer ono, to je rijetkost. Ovdje smo ono, šljam. Da, ali dobro, tu se cijene neki očito strani borci, znaš, pa ne znam, na primjer ono, Šenje, Laso i Viktor Halmi, onako, njih ono, fakat trebaš se, ja mislim da oni zaslužuju. Oni su izvrsni borci, jebeni svojkovi, da, ono, ja osobno ih ne znam, ali ja ih znam, ono, zapis. Ono što vidim u ringu od obojice je ono, impresivno. Da, za Halmija sam mislio da je onak, ono, pakšu, žešći, obraženi neki, znaš, ono, čak prije večer, baš onak znam ga za jiu-jitsu, znači se neko je bio ono, ne znam, čudano i to, nije mi sviđa. Sad, ono, kad sam ga upoznao skuži da je ono, ik čudan, jednostavno, ik šuti, ono, progovori 3 riječi, ono, onak, pol sata i, ali ja ih cool, skroz ko uvijek, ono, isto poštenjači, ono, family guy. Dobro, ništa... Ej, za Tručeka znaju, prosto. Da, pa, Truček mi ono, old school fighter, to je svaki rekao za njega, zbog Garda, Old school. Da, za njega svi znaju. Koji su ti danji planovi, šta, imaš neki meč uskoro ili kako je sad? Pa, za 2-3 tjedna idem u Los Angeles i sad tamo, ono, vjerojatno ću skočiti do Vegasa. I do Stocktona, sad ne znam da li ću do braće otići, braće Diaz, ali ono, kazam, s nikom sam se čuo i rekao da ga nazovem, sad nam pojma. Brim da ćemo se vidjeti samo na kratko u Vegasu, to imam neke druge planove vezano za i taj sport i život, tako ono, idem s curom tamo, super, nekako lagano se opraštam od ove vukojebine, ono. To mi je fakat drago za čut. To mi je drago za čut, a ili imaš neke konkretnije planove da bi podijelio sa slušateljima ili to još uvijek ćeš držati tajnosti? Znaš kaj niš nije 100% i da, tako da glupo mi je pričat, mogu samo ispast seronja laži, a ne želim lagat. Ok, ništa, u svakom slučaju ja ti želim sreću, evo imamo 22 minute materijala, čovječe. Još kad ubacimo muziku, ja ćemo 25. Skoro podcast. Kaj toliko dobiš kad luzere ne, skoro podcast, sam nije podcast. Zato što da je podcast mora bi ga uvrstiti. Zato što si uzer. Zašto te ne voli. Zašto si izgubio. Zašto si izgubio, evo ti 22 minuta. Mogu te, pa ne su kraći s Burušićem je tak neki podcast. Ozbiljno? Da, 22 minuta. A dobro, Marko Tih je. Marko Tih, da, ali mislim, onak, još smo mi dosta i rezali toga. A bilo je, ne znam, 27 minuta kad nismo rezali, tak nešto što. Ali u svakom slučaju, eto, drago mi da je tak ispalo. Ništa, stari, hvala ti i to je to. Prati dalje MVP. Pozdrav slušateljima, aj bok.